Hello guys, welcome to Slimuka Tech. Uyu munsi rero nongeye kubakira mbereka uburyo mutazongera kugura amayinite mugiye kujya muhamagara ku buntu haba kuri Airtel ndetse na MTN. Ndabizi abantu benshi ntago muri bo byizere, ariko nukurikira iyi video step by step iraza kurangira umaze kumenya uburyo babikora. Yo welcome, niba ari ubwa mbere ugeze kuri Slimuka Tech, kora like kuri iyi video, ukande subscribe niba utarayikanda, utange comment icyo twazakubwira. Rero nkwereke uburyo bino bintu ugiye kubikora ukajya ubika ku buntu, uhamagara ku buntu, nubwo atari ibintu by'igihe kirekire, ariko nubasha gukurikira ugakurikira step by step ntugire aho wihutisha, uraza kubisobanukirwa neza. Rero uraza ujye muri Google Play Store yawe, ukande kuri search, noneho uraza searching application bita iPhone. iPhone, application bita iPhone rero ni iyi ngiyi hano. Ni iyi ngiyi. Noneho wowe uraza uyinstare. iPhone yawe uze uyinstare, utegereze irangire. Wow, application yacu rero murabona ko yamaze kugera muri smartphone ya iPhone. Noneho urabona hano ko bari kukubwira impamvu ugomba kubyizera. Hano bari kukubwira ngo international calls, cyangwa guhamagara nyine ndengamipaka mpuzamahanga. Rero uraza ukore open yino application ya iPhone. Wibutsa niba ugejeje ino video kabisa ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uri buhite ugera ahantu hasa gutya. Uragera ahantu hasa gutya, ushatse wajya scrollinga gutya, ujyana scrollinga gutya cyangwa ugakanda kuri aka gafresh k'umweru ukomeza hirya. Reka dukanda gafresh. Noneho hano bari kutubwira ngo twinjire dukoresheje Google cyangwa twinjire dukoresheje email. Twebwe rero tugiye kwinjira dukoresheje ahangaha. Sign with Google. Sign with Google. Noneho icyo tugiye gukora, tugiye gushyiramo email zacu. Tegereze gatoya iloading. Tuze duterekemo email yacu. Urabona ko isisemo email imwe muri email zanjye mfite. Utegereze gatoya ino application ibanze yakire email yawe. Nizera ko bose bamaze gukora subscribe hano kuri Slimuka Tech. Noneho uri kubona ko bari kutubaza nimero ya telefone. Kanze mbibereke neza. Hano urabona ko bari kutubaza nimero ya telefone. Urahabona neza. Reka dukoreshe akangaka. Hano nimero ya telefone. Urabona ino application yacu ya international call ihita ikaccessinga location yawe. Urabona ko twebwe baduhaye code yacu nk'u Rwanda. Noneho wowe icyo ugiye kuza ukore, ugiye kuza searching mu Rwanda wayibonye. Noneho ugiye kuza ushyiremo nimero za telefone. Nimero za telefone uziterekemo. Noneho ikintu bagiye gukora hano, receive the code in WhatsApp. Banyoherereje code kuri WhatsApp yiwanjye. Icyo usabwa rero, urabona ko code yaje karindwi. Code yaje kabisa. Urabona niba mwitegereje neza, hari aka message baduhaye batubwira ko baduhaye amadolari angahe, 0.2 yo gukoresha kubipa. Noneho tugiye kuza hano, ano mafaranga yacu tuyakoresha. Ngiye gucana kamera urebe step by step uburyo bigiye gukorwa. Ndizera ko nawe ibi ngibi bamaze gukurikira neza ko nimero yacu bamaze kuyiverifya. Reka ncane kamera noneho.